Kahnyotram Integrated Territorial Organization Hito Central Executive Committee haka jaya keran bat kilat patai kubor haka nok pai sengi jongka lai tarigunai luar araja arpusan kala kenok baka jing terwasiu tulop daka sorkar jela yakinong tray jongki Autonomous District Council haka jela ka day ban yok lepmon halor ka kendo ka siap daka ba ai nuksa ban ai light lan kum yaki cement company ha East Janta Hills District bat ban ya bam pisa pat puk bat ki high level naka sorkar. Kini kejing kena kalau wan haringkat kejing seimadan ke organisation yang kijuba balayok priang lingba ke Right to Information Act arja arpusan halor ki rukom shimjaka ki marpok khendo kum umaushun bat kiwe da ke cement company hakatega district na ke office u director of mineral resources DMR jongka sorkar jela. Ubak donbok dekar u presiden ulaong makapau kum baka sorkar jela ka kwa banyat lat yaki bor Autonomous District Council kenang makin yok le kat bamon. Hadasan dari benai ini ada cara pesan yang bu ikan right information ban panjang tip habis itu ikan hukum jalan union motion komite hapo 9 bulan kepada sebuah istilah te in details habis itu kania te nilap bagiwan saya nilap katai kubur ni pak dan pensau nilap karena nilap bermikano pakadon ke big scan lingba sorkar ai lati ki cement plan ban ya ban penlik ya kata karenu ba ko badon ti langkat to kan ki head jong sorkar amla all the party involved ki don ki kat to kan ne bagi mi kita ki high level ki ba kan penyak ki karenu jong state ban ya head plan te yakini ki details ngan IT nomor ba yakini ka RTI la file legal secretary jong shanes nomor ba mau buat nak Kesha bagian brief tengini latin bagane baga kejing kamu jong sorkar ban siok tulok jadi lightly autonomous concern ini baga don dilihat bagani nomor ba ngelak ngam jadi ngelak PKHI kumba kikwa ban siok tulok ba hadir ba siok tulok kikwa makini dari kubur kenang ban yok ban lat ban ya lat kini kipi itu kok mereka concern teh habis itu bikin ada ai perokot Point wise nanti way yang bersyukur in zabatai sekretari batai legal secretary. Haba batai punya sepangki cement company ha East Janta Hills District uba one bone and karu secretary ke organisation ulaong bakal long ke belingo baka sorkar jela ke menjur haduk sauklur arpu pralak prapusan hajar sauspa khandai pun riu pon pralai iwe metric ton umaushun aka incidental category syaki nyotli ki cement company watla uniumar po khando uday haka top major mineral. Ulaong kini ki company ki kentop ya ka Meghalaya Cement Limited lani ka Topsam, ka Green Valley Industries, Goldstone, Star Cement, Hill Cement, Amrit Cement, bat Jaintia Cement. Dak bapen pau ba kini ki company Kimdon Mining Lease, uba one bone ulaong ru, baka royalty ka badiban mi ka long, laispa sau pulai klur, lai polak tingka haka jingken ka ba prapo tingka shi metric ton, ka ba kini ki company ki siu. Ulaong bakini ki company ki yat lat pat ya ka khajna bakantop ya ka MMMRF ba nyo poting ka shi metric ton kumjo ka DMF ba ar poting ka shi metric ton. Lara Kenya ka pisa ka baja ka long da ka jingbam siu ya kini ki khajna ka long south pa laiklor khat arlak laipon 2000 nyo spa artingka lada Ken kendai pusau tingka shi metric ton. Pensengau syek sorkar lemba jam fisia gelak patai kubor bagi bu ke jingdawa negeri sorkar jelah bahkan pensyai yang ini keseng bat ya ka jelah berok gawe ba halor kini ka approval bala ada state government sagi cement plan halor incidental limestone ti habangi bishar bani aja gidulir ki kot islah documents na doga MMDR hadoga Meghalaya Mines and Minerals Policy arga khatar kamtan ka provision ka babatai dan kamtan ka paragraph ka babatai sai ka bakedewa ka government ka state government kala ban incidental limestone lani incidental chalan ya kinu ki kharkhana lani ya kinu gerusme like no minors mineral namar yau limestone hi la khenyu ku major minerals te kapkum ka RTI ka bagila pan ha santarik brai me ajar pesan ila yo itu jawab halai tarik jubab halai tarik ubrai bandeu ajar pesan te keba kejingkeli kebangi hadu mentang ke kuaban sengau pensyai tolong kejingkeli kebanyo keba angkum ni furnish the details under which provision of the MMDR Act 1957 where limestone for cement industrial use falls under incidental category
Kajubab kalong not applicable. Kabamut ba kamton provision ban lani kamton ka provision ban ka sarkar kala ban ai incidental salan yakinu ki company ni ki revishment ha ka bayde badu mausun namar mausun la khenya ukumu major minerals ke ni gala keliro iku jubab ka ba ang ni is there any limestone approved as incidental in nature for cement companies? Please provide the quantities approved in as incidental in nature. Jadi kejubab kalong kita hado niyo tili cement companies bayo ikan incidental limestone kapanongkong kadai ka Meghalaya Cement Limited kada kwisik shaikot ka topsem khat phralak phrapho niyo hajar khandai spa phrapho metric ton incidental limestone ka Green Valley Industries santhol sawlak khat phra hajar arspa saw point lai ar metric ton Goldstone santhol lailak sapu phra hajar arspa sapu ar metric ton Star Cement Shikror nyebu khandai lak lagusan hajar sanspa lai phoi point lai san iwe metric ton Hill Cement sapu khandai lak ar phoi hajar prapusan point iwe hinreu metric ton Amrit Cement nyebu khandai lak nyebu phoi hajar sauspa saw metric ton Jaintia Cement sapu lailak ar hajar metric ton ti kini kide ki jingkhen ki bengilio ne kejubab lengba ka RTI na po ka Directorate of Mineral Resources te kejing temu jong sarkar ban lute lani ban lut ban kani ka big scam haji ngade ba kani ka incidental limestone te namar ladeka sarkar ka issue lengba kani ka incidental ka au ki awai lut yabaro ki tax bade ban siu nado ka ses ka ses ki royalty ba fer kum ka kani ka Meghalaya Mines and Mineral Reclamation Fund kila lai ban siu ya ka ses kila lai ban siu hendai ki siu tang ya ka royalty ka ba prapho tengka ka ba prapho tengka ka mut ba ya ka barok khai kini ki total metric ton la di khen barok in hoteli kini ki cement plan no ka poi hado 100 crore ar pho phralak prapho san hajar sangspa khandai phenru point phralai iwe metric ton 100 crore ar pho phralak prapho san hajar sangspa khandai phenru point praspa la iwe metric ton Tiladang multiply ya uning 100 crore ar pho phralak into prapho kamut prapho kata kata royalties mo kapoi ke pisah hado lai spak 1 crore lai pho lak la khandai hajar new spak 1 tengka kani kadai ka pisah ka ba ka kisiu kini cement companies sarkar la ni yo le si kampoi sa account sa government re katum ka ai ki yo ni ka ba ki khen ki binga ki ka research ki mela le ne kalian kesen ni laba kani ka lai spak sa lai klor kadai ka pisah ka kini cement companies kisiu ya kani ka royalties but kisiu tangi ka royalties ki awai dia ka MMRF bat ka DMF ka MMRF kamut ka de Meghalaya Mines and Mineral Reclamation Fund ka ba new phau ka metric ton per metric ton new phau ka bat dia ka District Mineral Foundation Fund ka ba arpho sa ka metric ton tila dingi plus phra phau ka de royalties new phau ka de MMRF but arpho sa ka de DMF kamut total kalong chispa new phau sa ka di chispa ni bosa multiply dengan total incidental limestone ba approved the government 100 crore apa phralak kapoi ke pisah do new spa 100 crore ar pholak new 100,000 spa sa prataka kata gadai ka actual calculation ka scam ka big scam kata scam ka new spa 100 crore ar pholak new 100,000 spa sa prataka ka scam but ladani minus ya kani ka total ka pisah ka ba ka siguang na ka ngimtip ka poisa mo ka pisah ka unknown amount ladigi minus kani ka slice pa sa 4 crore new spa sa 4 crore minus slice pa sa 4 crore ka poi ka sa pisah sa sang spa lai crore khan ar lak la 100,000 new spa ar tengka ti kani ka long ka ka ba penlengo yang bakhakan ko provision badaka ka guidelines jong ka Meghalaya Mines and Minerals Policy bat kanika Mines and Mineral Development Regulation Act 1957 namar yake incidental chalan hi kila ataban issue incidental tang yaki miners yang kita yaki miners mineral om yaki majors mineral
notification keba issue da ka Government of Meghalaya Mining and Geology Department notification ka arko kendai tarik Januari arsa ka pragani de latest notification bapami daga Mining and Geology Department ka kedai hukum ni kong bang the incidental in context of extraction of minor minerals means such unintended extraction which arise out of non-mining activities such as construction of road and others major infrastructural projects. Kamut ba habaong incidental kamut bagi kita ke intention banti yung like maksud. Kadi intentional unintended. Dia ni pelabar hatu kan ke sarkar MDA ke bamantang. Kala ban isu incidental ya kini semen company hadu 1 crore atau pralak tam metric ton. Habaga ka ai ka ong ba buat ketika order notification bapami naga Mining and Geology Department ka ong ba ya major minerals kimla ban isu incidental. Habaong incidental kamut unintended. Kimla ban hindi lakli ru ket kumati bang kamtan ka provision kata ba gila ban isu incidental. Kalau jikli banyak ulang ba furnish the details under which provision of the MMDR Act 1957 where limestone for cement industries use falls under incidental categories kaong ba not applicable kamut ba kamdan kani ketika jubah hi kebala jubah dekat Directorate of Mineral Resources kebamut ba kamdan kanu guna kaan ban issue incidental yaki limestone benar pada itu major minerals tangi ki minor laban issue ya incidental salam ki awai ya bar lagi formalities kenang bagi laban memang lagi ki ham yo ya ki NOC ban apply ki habdan ke mining list tang ki badan ni ke mining list ki laban mai ke laban ti yo motion hagen in large quantities kan hagen kat kum ke mining plan memang ya ke mining plan hi la ai dak Indian Bureau of Mines la pengkret dak Indian Bureau of Mines ban ki nangta ki habyo saya ka clearance forest from the forest department ki habyo ke NOC naga district council but banglaj kini ke berok khoi nang makin la ban ya bamkolop te ki ai ke sarkar ai ada ka incidental limestone ke nang makin avoid no kini kini formalities berok khoi te kani ke dai ke ba ka kusong nang ke alis no ba jing ban sap ke kai tam hapo kani ke tenure jong kani ke sarkar ke bamenta te ngini kalian sang ngin ya syong perkhat halon kani ngin perkhat bat ngin sia wat insa khot yi expert ba long gi mai gi kham syempang halon kani kam bat ngin nong syong klikti bat ngin le de pagdai halon kani kam khanang ba ngin lam mano ban ti bat mano ba dan bentang hak kani ke ban ya selok ban kumno ban isu yi kani incidental limestone sekani kharkhana cement companies Padang Stage for East Jandi Hills lemar lada ni ayat ya kum kini jinglai jong sarkar suki kan kapersyang ban yuroi ya kini ki bor sensar nadu ki bor jong district council ki bor snong bat kunta terter te ngihi nginom ayat ya kum kini ki berok hai namar kani ka leakage of revenue lada jen lada barok kini ki companies kinya ket kum ka norms ngatrai kini ki district council tamtam ke Jandi Hills kam nom terduk tulap kanom ter hiran bisa duk kini kising pemerintah kum terduk pemerintah ti de leng ba jing le jong sarkar ka wan kani ka apot ba ka district council hi tamtam ko Jandi Hills ka wan gani ka jing terduk bisa ka jing bisa ka ba serkai hadu ka gani hadu ba gani sarkar kala sim de karai bakan siu ni tulap kinong trai kini ki staff jong ka council ti kani ka de ba ni lalap lembaga ni RTI ni dulir ki milinyo lembaga lat wajib tim RTI pengilap isyam ba kani ke sarkar ke ba ni ong ba kini ki nong mikmat ki ba syong hate po setriat kimde ki tagi statesmen handre ki degi salesman kimde ki tagi legislator ki degi contractor kimdan kata capacity kimdan kata jinging jingai kumno baman te ba monra ban create revenue ya ka state hanalor kili i ba ka state jomi kala here hagilian benta paper lalu ke jing boleh putih ka yok kuat handai ki perkhatang ya ka kumno ban pentiu ya ka jing kamai bat ka spa jongki klem do perkhat sui ka lawe dan ni ka kumno ban pentiu tendrong ya ka state jongi kimdan main
Lada kita ni kemanang list kita kam yang kata incidental. Justru bagi incidental rugim lah ke sarkar kam ke provision dah ke patai bakrew ba ki ke sarkar lah isu incidental. Nomor ulang itu dari major minerals. Tangai ki minor minerals ki ban isu incidental. Kami ki mau kontrol ki mau wegi ki mau boulder stone. Dari ulang stone ni kamdan ke provision pok MMR Act leni haga Meghalaya Mines and Minerals Policy arja kharar ban kedau syai pak kolong ba kila ban isu incidental. Kadang-kadang tangi jingile tu kejing loot, kejing lute ya ke revenue kejing lute jangari sarkar. Tang kata yang ni. Habatin pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.